Hello, good morning family members. Ajibi mahan yadi ground day agina se. Man sangtam laka momong September date 1 to 6 aji last day ase to ground day celebrate kure ase. To mahan ki free area laka. Posti morong panai na ase. Apnan je dikhai dibo. Aji last day ase. Sai lobi. To idu welcome gate ase. Welcome to Mong City. Idu welcome gate ase. Posti la morong panai na se itu kan ase ki panai na se ki rakhi na se apnan ki idia dikhai dibo itu ase apnan ki dikhai dia ase itu singrep laga ase wila for father kan itu panai na se Singrep Uying Okay kan ase itu okay posti laga ase pal banai na ase aro munduk bi lage for father khan laga cup khan pusti la banai na ase itu yang yo longtongar oh itu longtongar laga ase longtongar pusti laga ase itu kan langkok pusti laga ase langkok pusti laga ase be wala for father kan ye dibra panai khai takise Litsang pusti laga ase itu Hello. 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 Like this. Like this. Sangtam Manila traditional ase itu ki privilege laga ase itu morong do ki privilege laga ase
Itu man kota ra along ze ishe ko man la traditional ase. Ato aro itu dilar she ko 아직 기 privilege kan bra phat sat pakaya se nara chengi chonggaya le isa mong kyoro ba 1 to 6 September chengi achanga aza nang ushi zale ho shida kai zale ido kan phat sat pakaya se iman gorom time di ulibi tahan iman sabido sacrifice kuri na patsat pakaya sede. Makap chonggaya na. Nijor pusi laga patsat pakaya se. Kai se. Olongor, Lizang. Oh, itu Lizang pusi laka se. Lizang pusi laka ya de pakaya se de. Makap, cengya changga makap. Itu pelongor kan lakase kitchen pelongor kan lakase aro itu longthong lakase aro pusti nijor pusti la panai nase jo itu kan ai nase semua family members kan nase oi aji last year se enjoy guribi na isa mong kyoro ba dit ban la na therok chengya changa hadan makap na